Industry ya bahahlaudi ke engwe e kenyang tjhelete e ngata bakeng sa moruo empa COVID-19 e thefutse haholo. Pele ho COVID-19 bahahlaudi bo ne bo tlisa dibilione tsa diranta tse 18 ka selemo moruong wa Northwest empa ha jwale e se e le dibilione tse 6 fela. Le ha o le jwalo meralo e motjheng bakeng sa ho fetola boemo bona. In terms of marketing the product of the province, we need to market it in other countries and then other regions. Manang le seabo industry ya bahahlaudi ba re kantle ho COVID-19 ho sana le diphephetso tse amang bahahlaudi. Service delivery issues, like the condition of our attractions, there must be water there must be good roads to get there. You're staying in Mokwasi and you're in your guest house, you don't have water for a week. Tonakgolo Northwest Bushy Maape o tshepisitse hore le tsona diphephetso tsena di motjheng bakeng sa ho lokiswa. The MEC is busy looking at these tourist attractions to ensure that they are renovated, they are maintained, so that people can visit them. Ba sebetsang industry ena bana le tshepo ya hore dikgwebo tsa bona di tlo iphumana le haeba COVID-19 e so fele. Silwane Gagau, SABC News, Rusternburg.